Ngai ka blay pi sa sin pat ha ka kerteng ka batiang tam ka jong try Jesus Christ. Angit skam ba ka jinga ka jong blay ka dabyang na ka banta jong pi ha ka ni ka ski. Ta sa sin pat tungin lait ban pusan na ka tien ka jong blay. Pat ha ka ni ka ski ni pet sapang ka bor jong ka tien ka jong blay. Hoit ka dan shibun ka bor ka bala ban tuit lang ba ka tien ka jong blay. Ka ban pen kalador ya ka jing ka jing hi baro ka wai. Tiyan rin ito kanya pwede yung gawin ka benta, katagalong ka JINGPYNKHIAH, nagkaktiyan. Ka Bible ko ang agasama ko, sispa nyo ka ka ba arpo. Upa iya nagkaktiyan, baru PYNKHIAH yaki. Upalait ro yaki, nagita ka JINGPYNJAT jongki. Kani kaktiyan ka jomblay kiyat ho siyapang kikon Israel, kabiyad lang ba kariklaw. Nagadaw ka JINGBOMNGET, kila kunyom, kila ilepra siya yublay, pun ki belayap noru ki mamshim na la ban yo kenti ka jing kular ka jong blay pun ki bahap ha ka jing shitom bat ki jing naga daw jong ka jing bom ko ngo jong ki henre ba ki lanyar show blay ki la phai show blay ka bible ko mo blay la phai ka tien bur la pen khia ki ka don ka jing pen khia ka tien ka jong blay balaringin pe ya ka jing shakri ka jong Jesus Christ ka gospel ka jong Matthias ka long ba pra kat ke bakan rio ke Bible ko andala janmit ru klewan lam ha usibun ke basong soit ti lo ben oi ke men sim daga ktien Jesus Christ lo kren daga ktien barga ktien ke bami daga bang sentur ke jong Jesus kala pen khia ye ki bapang bar ke basong soit ru ti ha ke si bo metang ko afentep pagalan ke bor daga ktien ke jong blai para bagi kran spa daga ktien ke jong blai yim de ban klat pagkaktian ke jong blay baru blay ki long ka way level pulih gospel ke jong Yohanes ka nang ga ningkong ka Bible ka ong ini ke kentien ha ga ningkong ha ga ningkong ula don uktien baru tau uktien ula don baru blay baru tau uktien ula long blay level pe yang ni fin i kani ke kentien uktien ka tau na ga bantau Jesus Christ namar ha ki dekat ke bahadien ka Bible ka ong utau ktien ulakin jado agar khat ke bakhasaw utau ktien ulakin ulakin jado ula shongsa apdeng jungi paringla yo khmi shanye ke buram jungu ke buram ke bakat ke jong ubala kamarwe na ukpa ubala dap da jinga mat ke jing shisha kawai pagka kerteng ke jong jisu ke long uktien tingi ayo yu blay pangila ke bandon yu jisu ke donot habangi don ke ktien ke jong blay ke donot ke jungi nama Jesus Christ bat kaktien kilong kawai tadena ta dawa bagi don kaktien ke jomble ke download ke jungi I don ken yau Jesus ha ke download baru Jesus Christ sum lawan tang nak benta ki pop ke jongi sum lawan tang nam tagi rengkang ke jongi lawan ru nam tagi jingpang ke shitam tadena ta dawa baru Jesus Christ sudah nak dipertai open ki ashibun ke bapang ke beshitam perkalong kamon ke jomble bagi dan ke jingko jingkhia dari terkedah lah dengan dana pergi jingpang ke sistem, dogin siapa kekhtian ke jomble ke drunga ke download ke jengi. Kau ini kekhtian ke jomble ke pada bandan, hagan download ke jengi berangi dan apa yang nanti lembaga jingpang ke sistem. Kadai dah ke jingam senam jengu lapan kia yangi. Seti ke beningkong Petrus kalau ngapa ar ke dekat ke ar pusau. Kaya tu hukum ni. Ubadala di laban lagi pop jengi ke med jengu halor kata ke dieng. Babola yap no kita gi pop ngin yo em she hok ubada ke jingjingem snam jo lapen khia ep ka Bible ko ong da ke jingjingem snam jo Jesus Christ lapen khia yangi kari ke kentien da ke jingjingem snam ka de ke ktien ka bala ban pen khia ye kita gi berna preng ke jingpang ke sistem ka Bible ko ong ha ke kitab Isaiah ko long basan fulai ka bayet hul pa shapang Jesus Christ uban ba no om dai ke rengkang ke jungi lewat ke jingpang ke jingkrau ke jungi kini ke ju ke kentien ke bala tho ha ke kitab Israel nong basan pulai ke dekat ke basau shisau la ba ke jingkus lai jungi la ke ke jing sosi jungi pen man gila nyo yu bala sho bala pen mong no blay henre la pen mong yu ni na ma ke jing rengkang jungi la pen wet yu na ma ke jing le ba ma jungi ke jing pen shitam ke jing sok jungi ke la long alo jungu pada ke jing stam jungu la pen kia yangi
Tingi ai ngoi ublay ke Bible kong Jesus Christ unsa siya ay James nama ka met ke jungu ban penkhia ingi bat kanye lahi tu lupa lagi spas nam shua ba Jesus Christ unsha lo ke dem pana ni ai ngoi ublay ke don ha ya ke bala pendap ke ni jing tu lupa dan tak daw tu gin kam kan ti ke tien ke jong blay da ke benda ke jing penkhia ya ki met ke jungi wana marta tien blay long jo ben tash ki bam chukot rangi pule ki kamba ki benda ke Bible ular benda ke kamba na ke benta jungi hagri ke por ke benta blay kul khu pi pat ken mau blay e de pi kum ba filong amen.